Kani kalongkat kum kajing penmenapaj ba balami naka office jongga SDO Peninsula Civil Subdivision. Laong biang baon beteng biang hikumju kumbalapan mi nadu ka khatsau tarik ujeliu arah cara pusan. Bah silenter ka surok nadu lai lengkot hadu lengkerdem on pentri kambiang da kajing kangkali balabu por berkata kadai nadu ka ar pelai tarik baladep no tad hadu baon dapan menabiang pat da kumboi. Kani kajing kangkali ka balabu por kan long biang thik kumju kat kum ka por ka balabu kata kadai nadu pra bejemen step hadu kharwei bejemen step. Bat nadu shi beje no phai sngi hadu sau beje janmit. Kini kide kita ki por ban khang bat ban trai dep ya ka kam ban pentri ya ka surong. Tela kerpat ya kinong lek kinong wan pakin penbiang bhai la ka jong kapor kum si benta kalalong ka jing mentoy ya ubapunu palang. Kubalai sibun ondang yai pentamai biang pat ya ka jing pentip ha ka bayade pat kini ka jing pentrai ya ka surong.